Bang, Oi, hai atuh. mana? Musuh. Mana teh? Coba deh. Hai atuh. Di mana, Bos? Anek musuh cenah. Korea musuh kapok. Capek mana? Kurang semangat mana? Soream capek mana? Bayangkan 2 jam ngadekul sugan menang, menang jajan. Korea musuh. Ya, Bang Beng. Ulah gitu. Mengarang musuh mah melatih kesabaran. Sabar kan nuan tau. Betul itu menang anger we, jahat deh. Selain disabar, ketelitian, kefokusan, lamun kurang can menang, sing sabar, ya. Korea musuh dibikin musuh dijual kan. Tepat. Ya, tinggal isi ya. Aing, kurang mamang baik, semangat nangsup. Keluar di imah, 1 kilo, Sakilo 1 kilo menang teh. asli. Asli atuh. Ayah Kurang lempang deui, kilo menang teh teh. 3 kilo. Kilo. Amun bisa gitu musuh euy. Lempang deui 5 kilo teh menang teh. Anjir. Mun asa pun kilo sih pas poe lauk teh dijual. Wah, beuneuh harmoni nu aing mah. Nah, Neman, Beuneuh lauk. jauhan sama kana lauk. Kayak gitu. Kurang teh, keluar di imah lempang 1 kilometer. Lempang deui kilometer. Lempang deui 5 kilometer. Apa lagi lauk jadi kilometer akan kilometer. Soe.